Ikipe y'igihugu ya Iran y'umupira w'amaguru yageze mu mujyi wa Tijuana muri Mexico ku cyumweru, mu gihe ubuyobozi bwa Iran bwakomeje kunenga Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubera ibibazo byerekeye visa mbere y'igikombe cy'isi cya 2026. Ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru rya Iran ryafashe icyemezo cyo kwimura aho ikipe izacumbika rikava muri Arizona muri Amerika rikajya muri Tijuana iri hafi y'umupaka wa Amerika na Mexico. Ibi byatewe ahanini no kutamenya neza niba abakinnyi n'abayobozi b'ikipe bari guhabwa visa zo kwinjira muri Amerika. Amerika yahaye visa abakinnyi bose kuwa 5 Kamena, hasigaye iminsi 10 gusa ngo Iran ikina umukino wa mbere. Ariko bamwe mu bakozi b'ingenzi b'ikipe barimo abayobozi n'abashinzwe ubuyobozi bw'ikipe ntibari barabona visa zabo. Perezida w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru rya Iran Mehdi Taji yavuze ko ikipe yemerewe kwinjira muri Amerika ariko ko uruhushya rwageze ku munota wa nyuma cyane. Yavuze ati ntituzaho uburyo bwo kutubangamira bw'abanyamerika buzagarukira. Ibyo Amerika iri gukora bigaragaza urwango no kutagira uburinganire hagati y'amakipe. Ku ruhande rwa Amerika, umwe mu bayobozi yavuze ko visa zose zikenewe kugira ngo Iran yitabire igikombe cy'isi zatanzwe, harimo n'iz'abakinnyi ndetse n'abakozi b'ingenzi b'ikipe. Nawe yagize ati ntituzemera ko ikipe ya Iran yakoresha nabi iyi gahunda kugira ngo yinjize abantu bafite imigambi mibi cyangwa abakekwaho iterabwoba. Muri Iran umupira w'amaguru ni wo mukino ukunzwe cyane kandi uhuza abaturage benshi batandukanye, bityo kwitabira igikombe cy'isi bifatwa nk'ishema rikomeye ry'igihugu. Iran iteganijwe gukina na New Zealand i Los Angeles ku wa 15 Kamena. Belgium i Los Angeles ku wa 21 Kamena hamwe na Egypt i Seattle ku wa 26 Kamena. Aya makipe ashobora kuzerekanwa muri sinema zo muri Iran nibimara kwemerwa n'inzego zibishinzwe. Kuwa mbere Perezida wa Mexico Claudia Sheinbaum yari yatangaje ko ikipe ya Iran izaba icumbitse muri Mexico hagati y'imikino yayo. Mehdi Taji yavuze ko Iran izageza ikirego muri FIFA kubera ibyo yise kwivanga kwa Amerika mu micungire y'irushanwa. Yanasabye abantu kuba maso, avuga ko hari impungenge z'uko hashobora kubaho izindi nzitizi igihe ikipe izaba yinjira muri Amerika mbere y'imikino yayo. Iyi niyo nshuro ya mbere mu mateka y'igikombe cy'isi igihugu cyakiriye irushanwa kizaba cyakiriye igihugu gifitanye amakimbirane ya gisirikare akomeye nacyo mu gihe cy'irushanwa. Iyi ni Pacifique Sport Official. Ntibajye kuri subscribe na share kugira ngo ujye ubasha kubona amakuru y'imikino agezweho ako kanya. Imana ibarinde.